Guverinoma ya Sudani yafunze amashuri yose igihe cy'ibyumweru bibiri kubera ubushyuhe bukabije bwibasiye igihugu. Abaturage bafite ibibazo by'ibiciro bya barafu byazamutse uko irushaho gukenerwa. Abayobozi mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo biravugwa ko ejo basatse urugo rw'umuyobozi w'inteko Nosiviwe Mapisa Ngakura hashakishwa amakuru ku bijyanye na ruswa. ONU iravuga ko abantu barenga miliyoni 13 mu mpande zose za Afurika bazagira ibibazo by'ibiribwa kandi ko uwo mubare byitezwe kuzazamuka uko amezi agenda ashira hagwa imvura nke cyangwa ikabura. Ibi byatumye umusaruro uba muke. Abaganga bo mu bitaro bitandukanye bya leta muri Kenya bageze ku munsi wa 7 w'imyigaragambyo bashinja guverinoma kuba yananiwe kubahiriza ibyo yijeje mu masezerano yasinye mu 2017. Naho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu wa Libya haravuga ko umupaka munini wambukirwaho n'abajya muri Tunisia mu karere ka Ras Jedir ejo wafunzwe nyuma y'ubushyamirane hagati y'imitwe ifite intwaro n'abashinzwe umutekano bo ku ruhande rwa Libya.